Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Muri uyu mwanya ngiye kubagezaho ubutumwa bwa nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa bugenewe abaturage bo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 29 ishize y'iyicwa rya Musenyeri Christophe Munzihirwa Arekeskopi wa Bukavu Kinshasa kuwa 29 Ukwakira 2025. Ni ubutumwa bukomeye cyane rero Tshisekedi yavuze ku bantu bapfiriye Bukavu ndetse n'ahandi hatandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Ubutumwa tugiye kubagezaho mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni ubutumwa bwari bwanditse twese cyane rero. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangiye agira ati: bagenzi banjye babene gihugu bavandimwe bo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, muri iyi minsi isoza ukwezi k'Ukwakira mfashe ijambo ngo mbaganirize, mbwira imiryango yanyu, amatorero yanyu n'imitima yanyu ikomeretse. Ukwezi k'Ukwakira si ukwezi gusanzwe kuri mwe, ni ukwezi kubitsa ibikomere by'amateka yacu. Ni ukwezi twibukamo amazina y'abahagurutse bafite amaboko gusa, barwanya ihohoterwa, ubukolonize n'akarengane. Ni ukwezi twibukamo amasura y'abitanze kugira ngo isi imenye ukuri ku byinshi inyuma n'ingaruka z'intambara yatewe ku gihugu cyacu. Intambara yakomereye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Ndavuga abacu bapfiriye ukuri, abemeye urupfu aho guceceka. By'umwihariko ndibuka Musenyeri Christophe Munzihirwa mwene ngabo wishwe kwa 29 Ukwakira 1996 i Bukavu mu ntangiriro z'intambara nshya yo guterwa ku gihugu cyacu. Yabaye uwa mbere mu rugendo rurerure rw'abanyekongo. Abantu miliyoni bamaze gupfa kuva icyo gihe bazize kuba abanyekongo no kurwanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndibuka kandi Musenyeri Emmanuel Katariko wakorewe ihohoterwa arahungishwa ndetse apfa mu kababaro kuwa 4 Ukwakira mu mwaka wa 2000. Ndibuka n'umwepiskopi Kambale Mboga wazize indwara yo mu bwonko ari mu misa y'ubusasaridoti azize igitutu n'ubugome bw'izo nyeshyamba. Ntiyigeze akira kuko yapfuye hashize igihe gito kuwa 9 Ukwakira 2005. Ku banyakivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, ukwezi k'Ukwakira si urupapuro rw'ukwezi nk'ayandi. Ni urwibutso rw'imyaka 30 y'akababaro, gutotezwa, kwimurwa ku gahato, gusenyerwa inzu, gutwikirwa imidugudu, kubura ababyeyi n'abana babura ababareraga. Ni urwibutso rw'uko ubutaka bwacu bwagiye bukorerwaho ubusahuzi n'imbaraga zituruka hanze zifatanije n'ababashyigikiye imbere mu gihugu. Ariko kandi ni n'urwibutso rw'uko nubwo ibi byose byabaye mwagumanye ishema n'agaciro kanyu nk'abanyekongo. Mu gihe twibuka Musenyeri Christophe Munzihirwa, amahoro y'Imana mubane n'Imana, kandi ubu urubanza rwe rwo gushimangirwa nk'umwere rukomeje i Roma, ni ukumugira umutagatifu. Ntitwibuka gusa umuntu watanze ubuzima bwe, twibuka n'isomo rikomeye ry'umurongo ngenderwaho mu buzima: kuvuga ukuri, kurengera abatagira kivurira, kwanga ubwumvikane bw'icyaha n'ishyirahamwe ry'umwanzi. Ubwo ni ukwanga kuvugana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abarwanyi ba AFC M23 ashaka kuvuga. Akomeza avuga ngo kurwanya akarengane no kurwanira ubumwe bw'igihugu. Ijwi rye abantu bashatse gucecekesha ku mbaraga z'amasasu rikomeza kuvugira mu mitima yacu, rikayobora ibitekerezo byacu n'ibikorwa by'igihugu. Muri uyu mwanya ndongera kugeza ubutumwa bw'ihumure, bw'inkunga n'imbabazi kuri Musenyeri mukuru wa Bukavu, ku bapadiri bose n'abihayimana b'iyo arikidiyoseze no ku bakristo bose bayigize.
Ndunamira kandi abagabo n'abagore bapfuye barwanira icyubahiro cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imiryango nubwo yuzuye ubwoba yanze kuva ku butaka bwayo. Abapadiri, abihayimana, abayobozi b'imiryango, abakuru b'imiryango gakondo, abayobozi b'inzego z'imibereho myiza n'abanyamakuru b'intwari, abemera no guhara ubuzima kugira ngo ijwi ry'abaturage rikomeze kumvikana bakarwanira ukuri. Ingabo zacu za leta, inzego z'umutekano n'urubyiruko rw'abakongomani b'intwari wazalendo barinda igihugu cyacu rimwe na rimwe mwibanga, rimwe na rimwe ntibabishimirwe, ariko buri gihe bakabikorana urukundo rutagira umupaka bafitiye igihugu cyabo. Kuri mwe munyumva muri Bukavu, Goma, Minova, Beni, Uvira, Karehe, Ijwi, Rucuru, Masisi, Fizi n'ahandi hose, ndababwira nti leta ntiyigeze ibibagirwa. Ibyo murimo kunyuramo si ibibazo byanyu byo mu burasirazuba, oya, ni ibibazo byacu twese, haba i Kinshasa, i Bukavu, i Mbandaka, i Goma, i Lubumbashi cyangwa i Uvira, kuko igihe agace kamwe k'igihugu kababaye ni Repubulika yose ibabara. Amahoro ntakiri inzozi z'ahazaza, amahoro ni inzira twahisemo kandi turi kuyinyuramo twihuta. Ku rwego rwa diplomasi, umutekano n'ubutabazi turimo gukora ibikenewe byose kugira ngo tugere ku ihagarikwa ry'intambara ry'ukuri, kwisubizwa inyuma ry'ingabo z'amahanga no kugarura ububasha bwa leta mu gihugu cyose. Turaharanira kandi kugarura impunzi n'abimuwe ku mahoro no mu cyubahiro no gusana uturere twashegeshwe. Uyu murimo ushobora kutagaragara ako kanya, ariko turawukora kandi tuzakomeza kuwukora tudacogora kugeza ugeze ku musaruro. Ndashaka gusoza mbabwira amagambo yoroheje ariko yuzuye urukundo, maze akagerera kuri buri wese muri mwe aho muri hose akabageraho. Repubulika iri kumwe namwe, leta iri kumwe namwe, ngewe ubwanjye ndi kumwe namwe. Imana iha umugisha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abaturage bayo. Ngira ngo muraryumva rero ijambo rya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agejeje ku bari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ababwira ko inzira za diplomasi zikomeje kugira ngo barebe uburyo bagarura amahoro n'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo z'amahanga ziri mu gihugu zikahava. Ngira ngo murabizi ko izo ngabo z'amahanga avuga ari ingabo z'u Rwanda, ndetse akaba yarabibwiye Perezida Paul Kagame ubwo bari Buruseli mu Bubiligi. Perezida Tshisekedi ntahwema kuvuga ibitandukanye n'ukuri, ariko ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera i Doha na Katari bikomeje kugenda bigaragaza uko ibintu bimeze. Uyu munsi haraba inama mu gihugu cy'Ubufaransa, aho dutegereje kumenya ngo haraza kuvugwa iki, dore ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irabihagarariwe. Tshisekedi ashobora kuba araba hari nk'uko byatangajwe n'Ubufaransa, n'u Rwanda ruhagarariwe, Burundi n'ibindi bihugu bitandukanye. Katugeze tuze kureba uko ibintu biraza kuba bimeze. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye, mwibuka gukanda like kuri iyi video.